kenyang. Kini baru bisa abah bila lo mau dengar. Wan maju terus kita lempi. Ka jingdawa pentrekam yake na line permit haka jala sa sisin pat kelapoi biang haki cikapai ba hadin baki seng balang bo per hapo ka jingalam jong ka KSU kilas dang biang da ka jilang pai ba haman la ki district chong ka jala ka jingdawa ILP kabasong kalain mengor ka khamhe hamadan malki nomor hangne baro kinoi lam ba khamat jong ki nyutli ki seng balang kilai don lang nalo ka ILP ki katu ka ni kimat ki jingdawa ba ki seng ki dawa ki kenthop ya ka jingpen slam man pendep no ya ki entry but exit point nang ta ban persya ya ka CAA bat ru ka jingdawa pendrung ya ktien khasi ha kharnet ka bopra la ban kado hangne ba ka jingdawa pentrekam ya ka ILP ka deiru ha ka por bo mitrang ba bat la ka kenhun kildon hanong ba delhi ban ye kendu ikinong ilam ba khamat chong ka sarkar NDA wala na kaleng sarkar jala kampat pen pau ei Henry kilapen kan mau biang yo menteri kampo yeng habai de bat ka ILP na kaliang ki seng balang kilapen sawaru ya kasur pada kamram jong sarkar ban yakun yakani ke benta bat ka sarkar pedeng hakani ke jingsong klain mongor baro ki district la shimenta shirham kenthum nadu ribhoi east bat west jantia west castles bat south west castles bat kebahe ka de hanong ba chong ka jala hakanong ba shilong ngi kum keseng nakapor sakapor ngi judawa ya ka sarkar baka kan pentrekam ya kita kian ki ban yada ya ka jaj ban riu jongi la ka de na ka sarkar jela kum juru ya ka sarkar India ndre habang judawa ya kita kian ki ban yada ya ka jaj ban riu jongi nyok pemban de kian ki ban knyat sendan ya ka jaj ban riu jongi judawa ya ka ILP nyok da ka CAA kum ka jaj ban riu ngimla ban susngap handrei nyahap ban pensngawi kini ki baka sarkar jela jungi kadai ban penstet ban pentrekam ki entry and access point ban pentrekam ya ka MRSSA bat kumjuru abang ipai haki wei pat ki benta jong kane ka ri jongi haki khaput laga dei bat asam ki parado prasnam jungi nakapor sakapor kisah pendik bat kisah pentut bat kadon hiru wat kejingdu yaki mensim tinggi kerpat maka sarkar jungi kadai ban simkhia bat ban penkut nok sendan ya kini ki isu border lag kebayadei bat kami khalia barasam krang baki pardo parasnam jungi kin syongsuk syongsan hakane ka ri bat ka jaj benreu bo ek ka jungi yai dawa na kawai ka por sakawai ka por na ka sarkar bahkan ya pentrekam mardor ya ka ILP bat bang nado pasdang hi ila persya ya ka CAA hadu mentang ngidang yat lenti ya ka jing persya ka jungi kampat kot hadu hakini ki sngiro batru ka jing dawa ka jungi ya ka ILP kanom kot lano kat bangi kum ki nong yalam jong kaseng ngidang em bat ngidang sa hang kane sla jong kane perkai te si kenten hi nakaliang ka jongi nan nakane ka service ka sehil ka jongi ngidon hangne menta ka KSU bat FKGP isong hangne halor kita ki nongrem dibangin yok ban pensengaw ya ka sarkar baka sarkar kan yok ban pentrai kam mador PUI ka jinga ka jongi kum ka jaj benreu ka jongi kam tam kini ki badon ki border area bat kiwei ka jingsha yuroj jong ki paradok prasnam ka jongi na kawai ka por sakawai ka por kumba POE hai ki media lamba ki YouTube ki khubor bat kiwai na kawai ka por sakawai ka por ki sha yuraj hai ki mendari ki bomdai trai snong ki bomdai ki trai jaka trai muluk jom kadai ka dong ka than ka jongi tena kada kata kadau ni kerpat bat ni dawa na ka sarkar bahkan petlem ya ka jing sha yuraj ka jongi kum ki paradok prasnam ka jongi bandawa mardor naga sarkar ban pentrekam nok pura ya ka ILP hapo jong
ke jela Meghalaya hi berok gawai bat ha kejuk ke poru ngidawa baga CAA kam dei ban trekam hapo jong ke jela jongi namar ngio i leda kene ka CAA ka trekam kan kta ya ke jinglong trai ri jongi ha gabon ki benta namar kene kan ailat ya ki bomdei ki nong song jong keri India ban tur Bandrung sekene gari ke jongi pak khamtam kum ka jela Meghalaya habangi longkum ki jaj benriu ke berit te kene kan ka sibune te namar kata ni kum keseng rengkat ban perloh ni mi sekhmat ban persajur bat ngitawa baga sarkar kedai ban sngau pura yengi kum keseng namar kene kedai ke jingdawa ke basong nangrim ha du kata-kata ke ban pen em ya keri ban ke jaj kijing dawa blak slam halor ban itu diga keten khasi haga khnit ko bapra lani ka isidul jong ka Indian Constitution namar ngi ba kakten kadai ko way na ka ba ban itu ya ka jinglong jong ka menriu dagumta halor kita ka beta ni dawa nagabor sarkar ni ong ba ninam dawa lamar kejing dawa jongi kanlong kamlong ka ba khlam nong rim lani kamlong ka BBI rai ngidawa ya kibangi kum kipat nyop trep baro ngidam ka Ya ka sarkar India kepala set kela ya ka jela Meghalaya khamtam ba nanduk ko por sedang ba piltip ba gajing dawa jongi ya ka LP nur sem parkunda prapunyau hagi por gajing ki ba jor pha hapo ka jela jongi re hedu mentaro ka sarkar India kam batiau ya kene lemar kumba bitip ba kai ba ga press conference ka ba kren jong home minister man hegene bo ong ba ya ka citizenship amendment bill tang su like uno klam un setre kam no habro over India re ya kene ngimla ban priang re ngipan ya ka LP namar halor nong rim ban yada ya trai muluk kum gejaj beriu ke badon kum gejaj beriu sitro jong ngebrim nyotrep bat gejaj beriu ke badon hapo erlum garu nak ta daw ngidawai ka hok pada keju por ba nagliang sarkar jela rengkat geng dor bat ain badon buram ke lapas ya gawe hapo ke jing dor bar ke lapas ka LP here hadu mentaro nak por ki sarkar ke badon khamtam sarkar kami ke badon hapo Delhi ki nyau pen ya ki cabinet minister jongi nak por bat ki nyau pen ya ki nomi kmat nak jela jongi ndai nak por ki le ban ni kendu ya ki ndai ki ong ba anda laku Christmas wan biang kumta ki sat tepo ya ta Christmas ni kita puja ndai gelong ba adu menta ya ka LP hapo ka jela jongi ngimpat yo ndai nak liang ka indor bar kal depas yitip ya kata te ni nagi seng halang kum KSU FHP RPOF HNIF bat gagaros trinian bat ngiwan man persya menta kasngi kum gedak ban persya ya sarkar pring bangi don kam ya LP mardor hapo ka jela jongi henang bangila bantel lakam henang bangila bantel lakam ya gimenderi ki wan bhai chnong hapo ka jela ikan persya ikna sekhmat jong sarkar India balada kam pentrekam ya ka ILP bat kamsam penkerya ya ka si na ka jela jongi inmat ya ka jingi ki bacar kai kena ka jing sang kelan mungor ubong tenong we ka sit in demonstration kalung kum kedak ban penpau persya ke sarkar India balada ka sarkar India hi kam pentrekam mador ya ka LP ngimban se kum kisamla jonggri min mi khmat pada de ka umsnam muktir salia taban yo ya ka jinwa jing hok ni kum kijak bendri berik pai po ka jala idon tang kasau lakngut jala pentrekam ya ka CA infectiono kai ka ba na ka liang jongi kum kisang balang hapo ka briu nyau trap ngiaki ngiaksar daki pautali kisnam ngiayai kai par ka jingyonong ka dai ek politician kai ka ba ka kwa banong kalong ha ka badai bat ki jinggular ki ba na ka liang jong ki political parties ki saiwan hak snong ki thau ki jongi haman la ki por haman la ka sansnam kai ka ba ka nagre jongi ki kraningkong ka dai bai ha ka badai bat ka khandau ka siap kai ka ta khandau ka siap haba tang put sam ro ngimdon kam ningkong yau put sam ya ki mau put na ka benta ka jala ka jongi lada klam mau put mo sam ban peritu bakane ka dei ka jaka ka jongi hangnong ini kam try kata ka dei ka ba na ka leang jongi kum ki kun samla ngidon kam imai pa jongi apa ki ai kendau siap yangi ki ai rengkaru bat lau put sam lada klam put sam mangi sin man cipara ngin saya kini ya kata jaka kai ka ba na ka leang jong ka asa menta ka kini yangi nambar ba na ka leang jongi ka jala Meghalaya ngimdon yo put sam
Kai ka ba nagaliang jongi marpat kisim tabu ang bre bagane. Man lo kapor kia penbe yangi dakum ni berkumtai. Nagaliang jo usip minister ulalai bonsen. Sya bania kendo ya ka sarkar pedang rai nyem syam la i dak ai ba ka sarkar pedang kan penrekam ya ka LP ha ka jela mekhlia ka jungi. Te samla ki parari ki produk ki prasnam ha ka ngapor ngakwa bonong EP ba lada ka sarkar India ka sarkar mekhlia kam syam la ban penrekam ya ka ILP mangi kum ki dekat jong ka jaj benreu hi borak kuai nginlong ka ILP. Ngitip pakatuan ka any ngitip bagatan ka any ya ka ba kan khanglat yangi ladang ngilai kumta rai ya ka any ngibo syaden rai ngibo syakmat ya ka jaj benreu ngimting ya ka ba nginrung sika along ro namar ba tala jan senam penti nagaliang kasraria kam samla skor ya ka jengdawa di patba ngojala bat hadin ba nagaliang kita ki inju pungut ki nong thauan jong skar jala ki manjur ta koi kasur ban pas resolution ha khat kendai tirek jupnai no pra jupnai melej ban dawa terikam ga LP po pajala jongi andai nyimla masuk thu tip kim patla ban puli se kita ki dakne ki dangwat ki dak mai ru jata mti andai kani kalau pen iba ka sarkar India kam semla kan snap ya kejeng nur kejeng dawa jong ki patba jong jala ko bat ha ju ko po phini i ya kejeng suki jeng tai ki ni ki entry set lo puno kani ka MRC ni iba ka suki pala nadu sne barja kan riu begini ka kalalong kaan basu si dolong ba ngilap mabusin kelasu kut tang haga tak jing yawa jaka kut tang jing aidau sipang la sanction sipang la di sanction ye taki kalong kita ki bantai di kedom sing i bakani bat kepenkuat nakalian kasokar jelaro ka peni ka ci ka bomlong sincere nanti jongka soska cala ban address mador ikene ki isu blok kepala ni keren tadi fokusna khamtam ke isu LP lay kadai ka wai kamat ka ba dawam talai fokusna di isothu ba nginyat de koi pat kilti hukum kini kapor kam dai pasok mapin saki wat ki ikam ki jam ki nong bala ki bateri ki kam per ingal akta lut na ta ku dau jong klam wat ka puli ku thir ingal akta lut samla puli thi ko jala na skul ko ta ter ringi sim ni kini sinjam nginyat swat nanti bijajai penji kum kadak jungi bangi angnut ba di an kanun di baklan ni terikam mador ko jela kam tam ka EP ka sokar dia ke benai ladai ka jela manipur kala ban ai mador ai gejingi jela ngobar sokar dia kam dai benyu silang khmat ni nu namar ba ka kam tam lai ka ying ti bini ai kisturi le ka manipur lai hat nadu banang kom kam don hitang ka ambit jong ka ILP ada ka jela jungi ka dan junction kemudian nami ka pan menar ka wipat kan tujuan semai ba aweng ya ka ILP po ka jala jungi tingi iba kede ka jing bom kan snap ya ka kasrat ni ya ka stor jungi ba ka jala ko ha ka por ngi nang ya dawa ki an kanun ban ya putrikam kam tam ba LP ka masosi sukar dia kalong tu por ka warra tak si ibi mata ka klasi ba kini ka singi ru ngi pen ki penang yang haju penang rem ba nganam pediang lele ya kini ka an cekor sukar dia putrikam po jala namar ka keren sepang ka ba ka ong ba an pediang buram ya kita ki basal ini ibat diri kolong Bangladesh Afghanistan Pakistan dai kami ibat ya jeng jungi kim cerai muluk ti kumnu kata ka sarkar dia ka perkat suai ki bari bat ka kwa penhiat ma suai cerai kom ki seng balang badan kecil klik nak tak garib kecil betul ngat try boy no song ka jala kini ki cerai muluk ko jala sotu kini kita vision bak sarkar dia pemadan kecelakaan kasus. ठीक ना हालों ने इस्लाम जंग सरकार इंडिया में atau di bangsa kia सरकार jelane di ki daw lo pelopat wat agenda psis na mentah bagi fase revolution apa yang berbar ban ong ki daw tan rai bati kenang ina mala ban ong dai ngai ka werwer ka bangi sui galong ba wat na kaliang sarkar jala kam don ni aggressiveness ban follow up kap ngi ba teng ka sulong no ba kadon ke jingplu ki benai ki sinam alek ki bandawa persya ka si ibi tu por haju ko por ka sawat ka sur dengan dawam terikam ka LP ko jala jungi ka sulong no ba ka jingpas ka susun long pen tanda pen thami ba ti ngatrai kita ki hindru pungut ki bala don ti ban dal ka wei ka sur ban menjurlang ni ka solution maki
bersuktu ke haban jubab di pai mar ki haban suktu ne bagi dan atli gersusan bakas kajala kal pas sekarang ni kabanang kong ki pa ya kti kaba pas gersusan bakti kasi di bersungno knet ko praja question keturu ngamtep balai keski wan sekani ka resolution juga ARP sengau tang ini kimat ki bakmat artli kimat bakmat ke bakas kajala rupungut kinomi kimat jongla kita menjur kasekarang di imat kepexnam lane kadai gajing bombir kliru ini kini rupungut kinong tau ai no kecil so majalah itu ka MRSA la di lupa ke state kalau pas no arca khandre takadang nang yakran ni kini entry set makat minang kajing kon jingi halok ta IP kadang ya abi kini entry set kloy ban yang bat kloy ban trikam ngeni i da kamlong hadu spak makanaru kliat sot kendon gajing te nak pantalasi jurung jumi bar jala ko jala ka jungi andai lada kata ke ba keladon lupa ru ngi kasuki kata kami nang up lagi ini keren kumno laksakan dia ke an ndai lada kasokar jalahi kamdon kata seriousness man address ne kam ngasarai kasokar jalahi sutu bat kita kinong to an sutu ya kai bat saji ko jala jungi dina geliang jungi kisang ngasarai ngap ban sim lagi wis jam dilat kunti ya kabar ya da kenu kunti ru nam ta ka jing kuman la kalong kuman kasokar jalan kuman sokar Ti gawai ru ngi ba nak liang menteri rang ba mau lah pular ba. Apa ni bunan pendam nak kata ka entry point apa umling. Kum kasing kising halang ke gajing. Di mandang kini kisingi ngidang wan jurep po umling ngi i hot ka ngimla banlen ba ka kam kaya. Di sorkari kala abu hi ka deadline mandang ba po untuk kusingi sa pentrikam ba kata ka entry ngti ka sa long fully ban operate ya ka. Di mata kala ayat sebenarnya steng di nginem pat wa pan kontrol kemui pat dari ngiap hi kata kapor labu ka sokar ya ka satrai ka sokar bagi aklai ki benbat ko jong jupan lak kelai tela kapalat ya kata tingas cepet ke iksen jam di bende marndai bu mangi ta terpus ngi ka sokar ka bu tela kamla ta terpus ngi sakan no dangi ap ta ka song ka sokar kamdai pat ban ong ba ngilong kiding pengkiang ngilong nang pentot di ka sok kasan dangi step ini po mada kadai bangin refresh bang ya ka ji khi ka jongi alor kajing bam yo i jongi ya kini ki demands ki jongi bang yakhi but ki khamtam gini ki lightly ki major issue bang yakran kawai gide ki implementation ya ka ILP ka ar gide ka MRSSE ka badai ka bang yakran menta ka bakhlud ba ka jing yakran ka badai bat ka entry exit checkpoint te nangta ka badai ru bat ka jing persya ya ka jing pentrekam ya ka CA belong against the will jong gibri jong jala jong te kani ketika bangi sedang biang la sinadu mensisngi nyalet banjungo ai betu ka jingsina angti po omling nyalit pen hot ka jingtrai klaya anda nyimhun namar bagadan tang ke entry anda ke exit kamdon kamut kadon ka dinrung ndi ban penmi nang nu yubri wan nabar kamdon dumta mo nyimpat yi kampadon te kathiru ni syusyap tiang bayo kadai tang ka ban chu pen bancu tabet miau ya kajing dawa jong pai ba ya kajing dawa jong kisang balang banong bala peniang ya ka entry point apa umling andai larang ikran ya ka entry point ngi ong ba ngi ikran ha to por yang ban kampensuk ya sarkar kandan ka face wise mana skar kementeri kam te kita ki face wise ka bumut ngi wara ai ki priority kita ki ba kamdon kam e ahman te andai abang ipet menta saus nem ngi ikran menta tanggawe ngimpat ikran ni ka tangka entry tanggawe umling saus nem klamdam melawan pentrikam support kelas naik taka infrastruktur ke bahe atau ke building mentai kila come down ke building si yin ibarit tang banyo pentre katarung i artutien ngipen namar lada ke entry ke biang ke exit kam biang kumnung indetect gi bre bigilami hai ingin pe gi bre kamdan ke sistem ban detect ngipet mentai ya ka district task force ke badai bandan apa man lagi district katur kam pentrikam fully hidu menta nyimpat i pentrikam telara katrikam tang district task force kelamdan ke exit point kamlong tinggi kini kiki berkon ibat teng kala ka government kala kai plat ya sentimen jong pai ba kala kai plat kim shimla kamdan kata ka sincerity mo ka bedai begitu ka entry exit point tengi ka tur ngimun damar ngiong lada ka wei ka tang ka wei ka entry kan chumpor saus nem khat pratli sound tu khat pra poi chai te kamu ka pateng jong ki banwan hadin jong ir kini mi ya kata ka jing terkam jong kita ki ak ki balapas ka sarkar hawajar khandriu telangi poi ka ILP pan ILP kedik isu lesing yesong ni par kan yidan ni mo gili bar kan bilong ban kerjaan ni ke sarkar ma beli nyong kerjaan ni ke sarkar
namar bakal ada pas ke sarkar na po asmri nrupungot ki amali umdan uwi ban persa borok ki pas da kata ka majority kumbang basadan mene ban pas po dali ya kanika ILP resolution bala pas ka state jungi te ni idang shanru ucu spokesperson jangka government uang ba man balik po dali min juklat ban kran ka ILP tingi ngiwan hang ni ban kerja ni kata kasur kabala ka sarkar India kam burom ya kasur jangka assembly ya kasur jangka government ya kasur ke jangka ba in le ar tingi mangimla ban chu sngam ban chu ailat ba sarkar India kan shim ya kapur kadba ya ka jabri jungi palana kata pi ko wing ban sung thu ba kajing penskam jangka sarkar pi hang ni kan ka CA bat ka ILP mo akapur ba dawa kan Manipur Bombay ban pentrikam ya ka CA po Manipur kutan kajing ki bro ko ikar India khamta mana dis ini ki eastern states na dis mo ka sarkar India ka wood da ka ILP ka Manipur ka ban subside lani ban yadai ka CA ka ILP ko por mariwan ka ILP ka jam po Manipur ka jeki ka jan jam te ka sarkar India hi ka penskam ba ka ILP kan yadai ya ka implementation jangka CA kamud da ka ILP ngiring lala ban monitor lani lala ban check ya jingwan jingi beri mana ba ka sekarang ni arok kami kata te balai pan ka pej yang ni de koi ka khamat ka Manipur koi ka khamat pi kombong kelami ki jingkran jong home minister ngimte bu kerang kai ne umpat i dan jimut ban yakran baki buat chief minister kabinet ka jong ni ngimte uang bakile seshelong ile jabam le Christmas wa te mental awan supaya Christmas te ni pa ban keli kan chief minister barka kabinet jung balik keli sakanu teli ki Christmas mindang apa banyo ban pentrikam ya KLP jadu mentang impadi ban pentrikam kasiye mentang lanu ya cakman kistir berok la pentrikam ngingin detect da kai ke mekanisme ngin detect ya ka ya kata kasiye ke jungwan ji beri bana ba wat padan si kan ni gurung ji beri bana ba ka jala jung kaba ki ke numbers jung kir ngimyo ka record ka state government ke ni ngimdan kirung sini kat buman pe kejing ja poi shamati small thing baja poi shamati Aisyah mati kejing ja poi shamati le kare insult directly ke jabri jungi ubaya pu shapunya pu hot jang jabri jungi andai kami ka open challenge na kiwei par ke jabri ban keno ban thobre ke jabri jungi fikir kini par khat kita na takadang yong ba ni sawan mek chmat ban ba ngladan kam kerki kan ban yada yangi bangintip kinu gibri ke badai hok penrung bat kinu ki bom dai hok bandan apa ke jala jungi Kalau tak jengkeli kita pilabo ya pak, yang presiden yang kisi alam mentan. Tapi dia kata kajian mentas tang si benai ni lalap si senam kali jumpa sekarang resolution mo. Kau ingin abang sutu syai ba ke resolution jangka state assembly kalau ada lupa ke rai jangka constitutional body. Kamu ada constitutional body jangka jela jungi kalau rai menteri kami ke ILP. Kau sulungo apa kalau balai ke central government kami simkia kali ke benta. Ni abang sutu pas kau ke benta. Lemar ka rukom trikam ka ain po India la dala asna ka assembly ka no ka an la kila pas ka no resolution ke India ka yai bai kata ka bangyong kata ka procedure established by law no kamut ni haban bu jengkeli ka sarkar Meghalaya bakal ayat ni me kata ka procedure established by law kala ha copy ni me kata ka resolution si governor hadu mtangi gitu lemar ka sistem rukom trikam India me ka momot ka no resolution ka papas ka sarkar jela ka habya jong ba governor sapus kau ka sarkar kami ti kata ka bantang i kala kalat khalang man ka sarkar hoi kam lelai la ka sarkar Meghalaya leng bagi nong yalam yang sarkar kila ban nangra ya kata ka rai jong ka ying dor wartawan jong na Meghalaya siapo central government henry kalenti ka badai kat kum ka long ki haban consult du governor kata ka bantang i ba sarkar Meghalaya kala le khalang kala skip khalang imat dak jing semua bandili yang ni benta. Tementa ladang ia keran ia kata ka benta ke jing deko nak yang sarkar Meghalaya ngai ba kali kata. Ladang ia pet ka jing deko jong sarkar India ru. Ha jing i jong hadu bang puli ko khobor mene ngai ban ban bak sarkar India kamon ya kanu no ko benta ka bangi ngisang balang ko ngajai ban riu ngidawa ban dia ka ban pesange ya kata jing wan rung ka thep ki menderi chen ni jela jagi normal balai dang mene ngai ikut kubur bak sarkar India kamtre banweng ya ka kendon ka boong banweng no ya ka amendment of sixth schedule haga bayde ya kita ki 100% try kata i ban bakalong ka challenge persiapan ban ya ka sur jong kajai benriu nang ni ba ngimkwa ya kum kita ki influx la ki long nak surok nang ni nakaan nama kata ka jing banweng ya kata ka kentin 100% try
kata amendment yang schedule bakin long member nominated by directly kata aro kadai kawe kejing tombor ka balong direct kaba penihi kalong ni kum kecai ban riuret pat hadin bangilai mo ka sarkar kale kumno po Jammu Kashmir kale kumno hakiwi banta long ngidang don kam banang yaki jur susu banang yada ya kata kejing long tanrai jungi hakani ka jela jungi kita gi jing pedi banga peli hindai ngasus nguru bak sarkar India kadai ban burom ya ka ka bala pas da constitutional body jong ka sarkar jela ba dawa tang kisang balang hindai ka sarkar Meghalaya boro kawe kala dawa ya kata nomor hoy kian ke basna ki assembly kian ki resolution bapas assembly lara ya karat mo kadon kian ki bapas da simple majority tang sanpuai na kasispa kum kanusa kita fila banong kadang dai resolution kebetulan kidon kian long kata ngakaran ya karukom sensar por India kidon kian kiong ndalapas da katut hard majority kata kala kham khlain andai ka bosngosi ka bosngo punya kolong kane resolution berpentre kami ka LP hajala jungi kadai ka resolution ka balarai sispa persen ngasusngo bak sarkar India kam don lat sudah kumui pat andai kadai ban buram ya kata ka sensar pai ba hang ni nomor ka sensar pai ba jong jela jungi ka pau hak assembly cakai ka sur jong ka assembly ka balong sispa ya kata kejing don kaman pentri kami ka LP jangan semua ka sarkar India kadai ban buram hakitin faring yo kata ka knee-jerk reaction mo kawan katu kejing sinai kata kaan CAB hapo parlimen hatu kapor kaya dengkat baru gini ki MLA ki kore ban nomor kasur jong pai ba hantu kapo kami bai ban persya ya ka CAB ya hadir katu kimbanse ban simi kata karai ban ya sna no kita resolution hapo ka house ka special session ban pun urlong no ya kata kejing dawa ya ka LP to kasih ladang ya keren ka adai kaan kejingwan jong ni covid kalayarap panbaling kani kaan bahkan long senang hai katu kani bentar kejingwan jong ni ka covid nomor ba kani ka subjek ban register ki beliau kita ki basal ebet ki bala kila kata rajan sistem kalaya ile si yo kila ada register ngim tip to apa jela jong ile si 4 don register ya kata ngim 4 tip ya kata kejing syaru ndai kani ka si kejingwan covid kalayarap ya kani ka si bahkan long senang po India pemerintah kata ka jingbam simkhia jong kini ki long mikmat jong inga susngo kila ade bendon ki soram baro ye melin rukhongot kuntu bucu minister kila ade bendon ki soram bak sarkar India kamburom ya ki badai kita ka constitutional body hapo ka sensar dari India tengah susngo lada kamdon kata ki jingburom ki mla man pensngo ya kasur jong ka assembly hapo sarkar India ngasngo babaro kini ben resign no kum kata kecil persya eksorkar India ba kamburam ya kasur sensar pai ba hapo jelam